Ndagusuhuje nguhaye ikaze kandi n'amakuru agezweho aka kanya, ni amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye cyane ikomeje guhanganisha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'izi ngabo z'u Burundi FDNB, zisa naho zikomeje kugenda zihurira n'ibibazo bikomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo, aho zaje gutanga umusada. Ni mu gihe hashize iminsi igera kuri 3 ibinyamakuru bikomakomeye byose bitangaje ndetse bikerekana inkuru zisa naho ari inkuru ncamugongo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, aho babika ibikoresho bya gisirikare, zimwe mu ndake zakoreshwaga. Ibi byose byagiye bifatwa amashusho n'umutwe wa Twirwaneho, izi ngabo za MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge nyine zakomeje kwerekana neza ko zigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi ndetse n'ububiko bw'intwaro bw'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo muri rusange. Defense nini cyane z'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo basa naho bamaze kuzirekura nyuma y'umuriro ukomeye cyane w'izi ngabo za Twirwaneho nk'uko byamaze kugaragazwa, ndetse zifatikanyije n'izi ngabo za M23. Ibi byose byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane, byakubitiranaho ibinyamakuru nabyo byamaze kubreaking inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ikimeze nk'aho ari ibikoresho byose byari byarapanzwe kwifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. By'umwihariko bivugwa neza ko ari kontineri zigera kuri 3 nk'uko tubikesha ibinyamakuru byose yaba ibyandikira ku butaka bwa Kongo, ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ibihugu bitandukanye. Nk'ikinyamakuru BBC nacyo cyatangaje iyi nkuru kivuga neza ko hari drone nyinshi cyane zari mu makontineri agera kuri 3, buri kontineri yarimo drone zigera kuri 5. Ibi ni ibikoresho byagombaga kwifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ibi byose byabashije gufatwa na M23, aho benshi bavuga neza ko izi drone arizo M23 iri kwifashisha, maze bigatangira kwitirirwa ko hari ibihugu byaba bifasha uyu mutwe ndetse ko ari byo biwuha izi drone. Kumba amakuru yamaze kumenyekana ko ari ibikoresho byafatiriwe na M23 ubwo byoherezwaga kuri ubutaka. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane, kuko bisa nkaho General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo za M23, yamaze gushyiraho itegeko rikomeye cyane. Uyu mugabo umaze iminsi yumvikana yongera gusubiramo amwe mu magambo akunda kuvuga ko bagomba gukuraho leta y'abaginga ndetse bakerekeza i Kinshasa. Bisa naho uyu mugambi watangiye, nubwo ari urugendo rurerure. Ibimenyetso byatangiye kugaragara, igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gitsindwa, gisa naho cyamaze kunanirwa ku mpande zose. Ibikoresho byagombaga kwifashishwa bisa naho byose byamaze gufatwa ndetse ibitarafashwe byamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu bice byegereye Puezero ndetse na za Mikenke. Benshi bakavuga neza ko nkundura ikomeye cyane yabereye mu gace ka Irundu werekeza neza hariya Minembwe mu isantere, ariyo yabaye intandaro yo kwirukana izi ngabo z'abarundi ndetse zikaza kugenda zisa naho zisize byinshi cyane mu bikoresho zari kwifashisha. Ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo gidafite ibi bikoresho bikoreshwa mu kurwanira mu kirere, bisa naho iki gisirikare nta mbaraga kiba kigifite, kuko byagaragaye neza ko kurwanira ku butaka gisa naho gitsindwa umunsi ku munsi. Ubu tuvugana imihanda isa naho yahengamiye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo n'aba Barundi. M23 ku itegeko rya General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ukohereza abasore mu bice byerekeza i Kinshasa, ndetse akereka Tshisekedi ko asa naho ibyo yamubwiye byenda gusohora. Tshisekedi nubwo yemeze gutyo, akomeje kwitabaza inshuti ye magara Perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kumubwira ko azamugwa inyuma ndetse bazafatikanya mu byari byo byose bari kunyuramo, by'umwihariko ibi bikorwa bya gisirikare barimo. Ariko kandi ingabo z'u Burundi zo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo zikomeje kugenda ziyahurira n'uruva gusenya. Urugendo rwerekeza mu bice bya Kinshasa bivugwa neza ko ari urugendo rutoroshye, kandi ariko rurashoboka cyane bitewe n'uko ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo za ndege zifashishwaga nyinshi zamaze
zimaze guhanurwa mu bice bitandukanye. Amakuru mwagiye muyabona, izitarahanuwe zarangijwe ku rwego rw'uko zidashobora kongera kujyanwa ku rugamba mu buryo bworoshye, kandi bivugwa neza ko Tshisekedi aho yaba yarapanze kongera kugurira izindi ntwaro zirimo na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na drone kandi za kamikazi. Ibi byose agomba gutegereza amezi ari hejuru y'atandatu nk'uko ibinyamakuru byabivuze, bitewe n'intwaro yari aherutse kugura zose zaje kumubera impfabusa. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirwana, ariko ari ukwirwanaho, kuko kuba batekereza gufata ibindi bice byo bisa naho ari inzozi. Ibi byose bikaza kwegekwa ku mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ushinjwa kuba yarihutiye kuba yafata ibice bitandukanye. Nyamara muri pura z'iki gisirikare bari bamubwiye neza ko uru rugamba rugomba kwitonderwa, kuko bisa nk'aho 23 nubwo yarekuye ibice bimwe, ndetse bikavugwa neza ko yabirekuye kubw'ibiganiro by'amahoro, ndetse bamwe bakabyitirira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisa nk'aho ari amanyanga, ndetse 23 bakayishinja ko yakomeje kugenda isa naho iri gutirisha, ndetse ikica agahenge k'intambara, agahenge k'imirwano kashyirwagaho, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikavuga neza ko 23 ikarenga, ndetse hakaza kubaho ikimeze nko guhitana ba mwana, kuko n'igisirikare cya 23 natwirwaneho bavuga neza ko agahenge kose k'imirwano kagiye gashyirwaho, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye giprofita maze kikagaba ibitero by'izi drone ndetse n'indege z'intambara mu birindiro bitandukanye. Ahangaha rero niho bongeye kwibutsa ko wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma, nk'uko yamaze kugira iri peti nubwo atakiriho, byemezwa neza ko nawe yishwe muri ibi bitero mu gihe hari agahenge. Ikigaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bafite propaganda nyinshi cyane zikomeje kugenda zigerageza kwerekana neza ko ibiganiro by'amahoro ndetse n'agahenge kagiye gashyirwaho kishwe, nyamara mu by'ukuri bagashinja Tshisekedi ko nta ntambwe n'imwe yigeze atera yerekana neza ko agamije kuba yakubahiriza yaba ibyavuye mu masezerano ya Washington ndetse n'amasezerano yakomeye cyane yagiye abera i Doha ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana Tshisekedi mu byo yasabwe harimo kugerageza gusenya umutwe wa FDL ndetse akitandukanya nawo, nyamara benshi bavuga neza ko ubu ahubwo ari patana rugi. Ibi rero bikavugwa neza ko uyu mutwe yasabwe gusenya akaba akomeje gukorana nawo, bisa naho ari bimwe mu bintu bigaragaza neza ko Tshisekedi ibyo yagiye asinya mu biganiro by'amahoro yagiye agera i Kinshasa akabihindura, ariko benshi bagashimangira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we mujyanama mukuru, ari we wagiye umugira izo nama. Nyamara bikaza kugaragara neza ko inama nyinshi perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agira Tshisekedi zagiye ziba inama zitari nziza, kuko ibimenyetso byagiye bigaragara, kuko ibice byinshi cyane yagiye amubwira ko azamufasha kugumana, ndetse bakaba bakomeza kubikontorora, byagiye byamburwa izi ngabo z'u Burundi mu buryo bworoshye cyane. Ibintu ntabwo byoroshye rero, bivugwa neza ko urugendo rwerekeza i Kinshasa rwatangiye ku ngabo za 23 ubwoba hariya muri leta ya Kinshasa nyine. Bivugwa neza ko Tshisekedi nawe yatangiye gutekereza icyo gukora. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kuba bahura n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibice bitandukanye ahitwa Rumbishi, ahitwa Kamatare ndetse n'ahitwa Gashovu na Kabingo. Ubu tuvugana ibindi bice byose byongeye kugwamo ingabo z'u Burundi zoherejwe guhangana muri uru rugamba, bisa naho rwamaze kubananira no kubagora mu buryo benshi bavuga neza ko budasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kugeza kuri aka kanya cyamaze gutangazwa n'urupfu rw'abasirikare bakuru baguye muri operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe, aho bishwe urupfu rutunguranye. Amasasu menshi cyane yarashwe na ba Mudahusha wa 23 nyuma yo kumenya igice giherereyemo. Aba basirikare bari nk'abaje gutanga motivation ndetse n'amabwiriza y'uko urugamba rugomba kuvugururwa, nyuma yo kumara igihe kinini cyane hafi cyumweru cyose batsindwa ndetse banatakaza abasirikare
basirikare. Iyi nkuru rero ikimara kugera kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho yabaye nk'ukuyeho telefone bitewe n'ibyo yabwirwaga na bamwe mu basirikare bakuru b'igisoda cy'u Burundi, abarimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda barwanya iki gitekerezo cyo gukomeza kohera ingabo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, ingabo z'u Burundi zisa n'izaho zacitse umugongo neza. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rudasanzwe rusa naho ari urwego rwo gusubira inyuma mu gihe 23 ikomeje kwa advancinga mu buryo busa naho budasanzwe. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamwe imirwano, abarundi basa naho bihaye ikiruhuko, ariko kandi ni ikiruhuko kirimo akababaro gakomeye cyane, ni icyunamo niko twabyita. Abajenerali bagera kuri 2 bari mu bakamandazi b'urugamba, dore ko aba batari banasanzwe kuri ubutaka bari boherejwe ku itegeko rya perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye kureba aho biri gupfira nyuma yo kumara icyumweru batsindwa batakaza abasirikare benshi cyane, abandi bafatwa mpiri. Nyamara bakihagera 23 yari yamaze gukurura amakuru, dore ko yaje kubarasa amasasu. Bivuga neza ko ari amasasu yarashwe na ba Mudawusha, abasinayipers bagera kuri 2 ba 23 nyuma yuko aba basirikare bari inyuma y'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bababwira uko bagomba gukora ndetse na systeme bari gukora, ndetse bababwira neza ko batongera gukora withdraw ahubwo ari ukwa advancinga paka Minembwe, ariko bije kurangira bahaguye mu gihe abatangaga amabwiriza baguye ku rugamba bahise bakurwa kuri iki kibuga cy'imirwano igitaraganya na bagenzi babo n'abari babacungiye umutekano, bigeragezwa kugirwa ibanga, ariko byaje kurangira bimenyekanye ko hari abasirikare bakuru 2 b'igisirikare cya leta y'u Burundi bahaguye. Bivuga neza ko hari hoherejwe abasirikare bagera kuri 3 bakomeye, 2 burimo bahise bitaba Imana, icyatumye urugamba rusa naho ruhindura isura, maze abasirikare b'igisirikare cya 23 bahita babona imbaraga na avantage zo gukubita batabariye, kuko abasirikare b'abarundi bari bamaze gutakaza abakamandazi bakomeye bari baje kubereka uko urugamba rugomba gutwarwa. Ubu tuvugana rero ni inkuru mbi cyane yamaze guca umugongo ingabo z'u Burundi, bari hakurya Gitega na Bujumbura basa naho batangiye kwakira iyi nkuru, ariko kuyakira byagoranye. Iyi nkuru ikimara kugera ku butaka bw'u Burundi, bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kubahita akuraho umurongo wa telefone, kuko yari atangiye guhamagarwa ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, bamwibutsa neza ko ibi ngibi bari babimubwiye ko akomeje gukora amakosa akomeye cyane mu bijyanye no kugaba abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Abarundi, abaturage nabo bavuga neza ko batumva impamvu y'intambara bishoyemo. Ubundi Burundi ni igihugu kitari gikunze kugaragara mu ntambara iyo ari yo yose, ariko bakomeje kuvuga neza ko perezida wabo icyo azabazanira bazacyakiriza amaboko agera kuri 2. Ubu tuvugana Red Tabara nayo bivugwa ko iri kwitegura. Red Tabara uyu mutwe w'ingabo ibarizwa mu ishyamba rya Kibira irwanya leta y'u Burundi, nyuma yuko bivugwa ko General Evariste Ndayishimiye yayangiye gutaha, mu gihe abasirikare b'u Burundi bo bakomeje kugwa mu mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo. Aha Red Tabara isa naho irimo irasimbukira mu kirere, ndetse ikemeza neza ko iri kugenda imenya uburyo izi ngabo z'u Burundi zifitemo intege nkeya nyuma yo gutakaza n'abandi basirikare, bikaba byayorohera nayo kwa advancinga, dore ko ishobora kuba ifite umugambi ko leta y'u Burundi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa bishobora kudakunda ko General Neva yongera gusubira kuri uyu mwanya, ndetse ibintu bisa naho bigoye cyane. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, amakompora komeje kugenda nyuranyuranamo, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyakira inkuru mbi nyinshi cyane, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibi byose biri guterwa n'imiyoborere mibi. Perezida General Evariste Ndayishimiye yakomeje kubwirwa amagambo mabi aremereye cyane n'abasirikare bakuru bafite aho bahuriye n'izi ngabo, kuko kuzohereza ku butaka bwa Kongo bisa naho baba batabyumva cyane ko nta nyungu babibonamo, kuko abo bohereje baba bazi neza ko nibura hafi 1/2 cyabo batari bugaruke. Nyamara bigakomeza kuba gutyo, hoherezwa abandi bagakomeza kwibaza imperuka cyangwa se uko bizarangira. Benshi bemeza neza ko ingabo z'u Burundi zishobora kuzarangira ndetse zenda gushirira kuri ubutaka bwa Kongo, mu gihe iyi mirwano yakomeza kuba ikindi gihe kirekire, dore ko benshi banemeza neza ko iyi mirwano itenda guhagarara, kuko 23
M23 ntiyenda guteshuka ku nshingano zayo yihaye ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu gihe cyakomeza kuba cyafunga umutwe bishobora kuzatuma abasirikare b'u Burundi bakomeza kugwa kuri ubutaka ari benshi. Nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwigira inama yo guhamagara General Sultan Makenga bwa kabiri nk'uko bivuga ko yigeze kumuhamagara ariko ibyo yamubwiraga bisa naho bitemewe na M23. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yigeze guhamagara General Sultan Makenga amubwira ko bakora ikimeze nka swap cyangwa se diru isa niyo guhererekanya imboye z'intambara, ndetse uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yari yemeye kugira ibyo agereka birimo n'amafaranga kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibe cyabasha kubona abasirikare benshi imbohe z'intambara zafashwe na M23, ariko biza kurangira bidakunze. Ubu rero yongeye guhamagara kuri iyi nshuro arasaba iki? Ibi turabifite cyane muri izi nkuru ndabikubwira uri buze kubisobanukirwa. Ibintu ntago byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi bongeye gusumbirizwa mu bice bitandukanye kugeza ubwo perezida w'igihugu cyabo yatangiye gufata telefone agahamagara asa n'ugura inzira, asa n'usaba imbabazi, nyamara uyu mugabo yongeye kwisama yasandaye. Yes, nibyo koko ni ibisobanuro bikomeje kugenda bitangwa ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi. Ubu tuvugana hari abasirikare benshi cyane bamaze gupromotingwa mu rwego rwa gisirikare, ni ukuvuga neza ko bongerewe amaranka cyangwa se amapeti, ariko icyatunguye benshi cyane ni uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yafashe uyu mwanzuro ndetse akawufata ari uko abasirikare be bamaze kwitaba Imana. Abasirikare bamaze kugwa minembwe na mikenke muri iki cyumweru gitambutse ni benshi cyane, ariko kandi harimo bamwe bafite amapeti by'umwihariko ya hafi ya senior officers ndetse n'aba senior officers bagiye bagwa muri iyi mirwano muri iki cyumweru gishize, dore ko bahatikiriye ari benshi cyane. Uyu mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi yigiriye inama ikomeye, benshi bavuga neza ko n'ubundi ntacyo biri bufashe aba bamaze kwitaba Imana. Aba basirikare bamaze kwitaba Imana bose yabahaye icyubahiro ngo abafata nk'intwari nk'uko yabyitangarije we ubwe nyirizina. Avuga ko abasirikare yabafashe nk'intwari ndetse abongereraho amapeti, nubwo ibi yabikoze ariko hari na bamwe imirambo yabo itaragera ku butaka bw'u Burundi cyangwa se ngo babe bashyingurwa ahandi aho ariho hose. Iyi ni inama perezida w'igihugu cy'u Burundi yigiriye nyuma y'uko amaze kubona neza ko bari kumushyiraho igitutu cy'uko atita ku basirikare be ndetse ngo abaha agaciro ibyo bakeneye, ndetse n'abaguye kuri ubu butaka ngo babe bashyingurwa mu cyubahiro. Ibi benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yabikoze asa n'ukwiyerurutsa. Abarundi benshi cyane ntabwo bemeraga ko ingabo zabo zirimo ziragwa kuri ubutaka bwa Kongo ku rwego babibwirwaho. Ibi byabakanguye ndetse bavuga neza ko niba perezida w'igihugu none hari kwemera ko abasirikare be nawe bari gushirira muri ibi bice byo ku butaka bwa Kongo aho bari guhangana na M23 na twirwaneho, ari ibintu byamaze gufata urundi rwego. Abarundi bisa naho ibyo kubabwira ko wahaye amapeti abamaze kwitaba Imana ntacyo bibabwiye na gato. Bavuga ko wari ufite uburenganzira bwo kutabohereza muri iyi mirwano, nyamara ubikora nkana kubw'inyungu zawe. Ibi rero nibyo bikomeje gutuma abarundi bakomeza kugenda uyu mugabo bamucaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana yabuza yacira n'ayamira, bisa nkaho ibintu biri kumubaho ari ibintu by'ibitangaza cyane nyuma yo kuzamura aba basirikare ndetse akivugira ko bagiye nk'intwari, nyamara bamwibukije neza ko hari abandi benshi cyane bafitwe na M23. Hari indi mirambo myinshi cyane ishyinguwe mu byobo bisi mva rusange, nyamara nta mva rusange zirimo, ahubwo ni ibyobo byacukuwe byo gushyiramo iyi mirambo kugira ngo ireke kugenda ibangamira abaturage batuye kuri ubutaka bwaberagamo imirwano. Ibi byose bamwibukije, bamubwira neza ko ibyo ari gukora bisa no kwiyerurutsa, kandi bamwibutsa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi bifuza atari uyu ukora ibijyanye no kuba yacuruza abasirikare b'igihugu. Ibi rero kubimubwira umukuru w'igihugu arimo arongera kwiyamamariza gutorwa mu matora ateganyijwe ku butaka bw'u Burundi mu gihe gito kiri imbere, bisa nkaho ari ukuza kumwereka neza ko batamwishimiye.
ubu tuvugana rero ingabo z'u Burundi zikomeje zo kugenda zigaragaza imbaraga ariko zitari nyinshi kuko zikomeje gutikirira kuri uru rugamba. Ibintu bisa naho byakomeje gutuma benshi cyane bibaza ku migambi y'iki gisirikare. Ubu tuvugana ariko ingabo z'u Burundi nazo zongeye kuba zimenya amakuru ko perezida w'igihugu cyabo nawe ari kubona ko ibintu byamaze kurenga ubwenge bwe. Ni mu gihe perezida General Evariste Ndayishimiye yongeye gufatwa telefone ye agashaka uko yavugana na General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga. Ubu tuvugana wamaze kuba avugana na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi wakibaza ngo arifuza iki? Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yongeye guhamagara asa naho arimo aratakamba yinginga cyane, arimo asa n'usaba 23 ko bagira ibiganiro bagirana akaba yahabwa imbohe z'intambara. No kuvuga ko ari abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri iyi mirwano mu bihe bitandukanye, ariko bivugwa neza ko 23 ishobora kuba yamaze kumutera utwatsi mubwira neza ko uretse n'abafashwe ndetse agifatwa n'abandi. Ibintu bisa naho byagaragaje uyu mugabo w'igihugu cy'u Burundi utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abona neza ko nta yindi shuwa yamaze kubibona neza kuri urugamba basa n'abarutsinzwe. Arimo aratakamba ngo arebe ko ingabo ze zafatiwe muri uru rugamba zaza kurekurwa. Inama y'igitaraganya y'abasirikare bakuru biganjemo abasenior officers gusa ndetse n'abakuriye amadepartement atandukanye mu nzego za gisirikare bose bateranye, ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi abicaye imbere kumuhata ibibazo bimwe bitabonewe ibisubizo ndetse no kumubaza icyo atekereza ku hazaza h'igisirikare akomeje gutsembera ku butaka bwa Kongo. Ibi ni bimwe mu bibazo byaburiwe igisubizo. Bamwe bati uyu mugabo yari akwiye gusohoka muri iyi nama atakiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aya namwe mu magambo yagiye akoreshwa ndetse ahumvikanye gusakuza bitandukanye n'inama zari zisanzwe za gisirikare, kubahana ndetse no kumvikana bisa naho byari ibyabaye ibyiyanga. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi ariho igitutu gikomeye cyane nyuma y'uko yamaze no kongera bamwe mu basirikare bapfiriye ku butaka bwa leta ya Kongo amapeti ngo mu rwego rwo kubaha icyubahiro. Nyamara bano bamubwiye neza ko iki cyubahiro ntacyo kivuze ku miryango y'aba biciwe ku butaka bwa Kongo mu ntambara igihugu cyabo cyajyanywemo ku bwende. Ibintu birakomeye cyane. Inama y'Etat-Major ishobora gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashije gutembagazwa ku butegetsi, dore ko yongeye no gukoresha iyi mvugo aho avuga ko hari bamwe mu bayobozi ndetse b'inzego za gisirikare batamukunda bakomeje kumugambanira. Yongera gushimangira neza ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko abivuga. Ibintu birakomeye rero, ndakubwira byinshi cyane kuri iyi nkuru ibereye muri iyi nama yari ihuje inzego za gisirikare n'umukuru w'igihugu ndetse n'abashinzwe umutekano. Bisa nkaho yari igamije kurebera hamwe ikibazo gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi zikomeje gutikirira mu Minembwe na Mikenke no mu bindi bice byo ku butaka bwa Kongo, ariko bije kurangira mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashije atabashije gusobanura ibijyanye n'ibyo yabazwaga. Ibyo benshi bavuga neza ko yashoboraga no guhita yeguzwa ari ibishoboka, cyangwa se kaza gushyirirwaho indi mirongo mishya ntarengwa, nubwo bisa naho bigoye. Ibi ndabikubwira ariko ndahita nkugarura no ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamaze kumenyekana akayabo k'intwaro zatwikiwe hariya neza mu mujyi wa Baraka, nk'uko ibingibi byatangajwe ku munsi w'ejo ubwo igisirikare cya MLD Perquirwano ndetse na 23 bemezaga neza ko bahanuye drone ebyiri ndetse n'indege za kajugujugu ebyiri z'intambara hariya muri territoire ya Fizi hariya mu mujyi wa Baraka, aho bivugwa neza ko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ibi ndabikubwira ariko sinabura kukubwira n'ibiri kubera Mikenke na Minembwe. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Inama rukokoma, inama yashoboraga gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi atakicaye mu ntebe yubashywe kurusha izindi kuri ubutaka bw'u Burundi, intebe nyine y'umukuru w'igihugu. Ibibazo by'urufaya byiganjemo ibiremereye cyane ibikomeye nibyo bamwe mu basirikare bakuru bakomeje guhata uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama ikomeye cyane y'abashinzwe inzego za gisirikare ndetse n'umutekano kuri ubutaka bw'u
bw'u Burundi bongeye kugaruka no ku kibazo cya Red Tabara, umutwe urwanya leta y'u Burundi wamaze kwisuganya. Bavuga neza ko bangiwe gutaha n'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ngo bagomba gutaha ku mbaraga. Mu kureba baje gusanga Red Tabara ifite imbaraga ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeye, kuko imaze igihe kinini cyane ikorera imyitozo muri iri shyamba rya Kibira, kandi n'abarundi barazi neza Uburundi aho banyura ndetse n'ibyaborohera. Ibi byose bikomeje kugenda bituma umukuru w'igihugu cy'u Burundi adasinzira. Benshi bakomeje guterwa ubwoba nuko hari abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeje kuvugwaho ko bashobora kuba babarizwa muri Red Tabara mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, bagakomeza no kunyuruza bimwe mu bikoresho bya gisoda bikoherezwa muri izi nyeshyamba. Ubu tuvuga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda hatwa ibibazo ndetse yerekwa ko ibyo yakoze ari amakosa akomeye cyane yo kohereza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu ntambara, akaba ari naho bakomeje gutikirira, maze bongera kumwibutsa neza ko kuba yafashe umwanzuro wo kuba yaha amapeti abiciwe kuri ubu butaka mu minsi ishize bitaza gukuraho agahinda gakomeye cyane k'imiryango yabo ndetse n'igihombo igihugu kiba cyagize kuba igihugu cyakisanga mu ntambara nk'iyi ngiyi kitagizemo uruhari, ariko kubw'inyungu z'umuntu umwe cyangwa babiri bikaza kurangira urubyiruko ruri mu ngabo z'igihugu zihatikiriye. Ubu tuvugana rero bamwe bavugaga neza ko inama itaza gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi amahoro, ariko bisa naho bitararangira, kuko bamubwiye neza ko hawa amasaha ari hejuru atari hejuru ya 24 kugira ngo aze kuba yatanze bimwe mu bisobanuro bw'ibyo yasabye. Nyamara mu gihe ataza gutanga ubusobanuro bufatika, uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ashobora kuza kwisanga ababo mu nzego za gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano basa n'abarakaye, takiri kumutinya nk'uko bisanzwe. Bakomeje kugenda bamubwiza ukuri, bashobora kuza gufata imwe mu myanzuro ikomeye. Ibyahise bituma benshi bemeza neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze gushyiraho ingamba ze z'ubwirinzi ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ku nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi hose. Bisa nkaho umutekano wakajijwe, abaharindaga bikubye hafi kabiri. Benshi barakeka ko uyu mugabo ari kwikanga igisa nka kudeta. Ibi rero ntacyo byaza kumufasha cyane, kuko bivugwa neza ko no mu nzego za gisirikare zose, hera ku basirikare bo mu kubarinda umukuru w'igihugu, ugere ku barwanira ku butaka no mu kirere ndetse n'abandi bose, habarizwamo benshi batari kumva iyi filozofi y'umukuru w'igihugu cyabo. Bakomeje kugenda bumvira bamwe mu bajenerali ku butaka bw'u Burundi bafite kuba bagerageza guhindura iyi filozofi yo kohereza abasirikare b'u Burundi mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu Burundi bukomeje kuba kabarore ndetse bugasebera kuri ubu butaka ku buryo bukomeye cyane. Bamwe baremeza neza ko ari bimwe mu bihe u Burundi bwabayemo bibi, ariko kandi biteye kugeza kuri ubu. Ibi byose biri kwegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru akemeza neza ko FDLR iri guhigwa bukware nanone ahitwa Fizi. Ubu tuvugana operasiyo ziranyuranyuranamo, amasasu ni menshi, bisa naho 23 iri gusheringanaho n'ingabo za leta ya Kongo, abawazarendo, abarundi. Ibintu birakomeye cyane, ndakubwira izi nkuru zose ndazifite hano. Ni inkuru zigezweho ziri kuvuga umutekano, politiki ndetse na diplomasi. Reka twinjire kuri iyi nkuru y'ikintu gisa naho kinyuze mu ngabo z'abarundi neza kikahuranya abasirikare benshi cyane mu gisoda cy'abarundi. Bivugwa ko bari bazanywe aribo baje kongera imbaraga basanzwe kuri uru rugamba. Ubu ngubu ese bari hehe ko ibyabo bisa naho byamaze kugenda biba agaterera nzamba? Ubu tuvugana na makuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko 23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane. Ibikatiusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye. Ibiturika bigahita bibaturikana. 23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki kihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe 23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze
Musanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki 23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe 23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza 23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na 23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda. 23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye, ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko 23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na 23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye 23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira baremeza neza ko ubwoba n'igihunga ari byo biri kurangiza ingabo z'ukontorora, ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo ndetse zifatikanyije n'igisoda cy'u Burundi. Hakazamo abasirikare ba Wazalendo benshi cyane nabo barizwa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo. Gusa mu nkengero haba abasirikare ba Wazalendo bamaze gusa naho bakuyemo, kuko ibyabo byari ugusahura ndetse no gufunga imihanda bakoresheje amabariyeri. Ibi byose 23 isa n'iyamaze kongera kubikuraho maze inzira zikaba nyabagendwa. Ariko abaturage benshi bavuga neza ko izi ngabo zisa naho ziri guhuzagurika zikanga baringa buri kanya, kuko bamaze kumenya neza ko intare za Sarambwe zifite bamwe mu batasi bakomakomeye bamaze kwinjirira uyu mujyi. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Amakuru atugira haravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi nikimara kwemera urupfu rw'abasirikare babo bishwe n'izi drone za 23 ku rugamba, bishobora kuza gutuma igisirikare cy'u Burundi cyemera kujya mu isoni nyine ndetse n'ikimwaro, bakaza gufata imibiri y'abasirikare babo, kuko ubu tuvugana naho bari bakambitse twakita nka kampu cyangwa se ikigo gitoya cy'izi ngabo z'abarundi. Iki nacyo cyamaze kwigarurirwa nk'uko amakuru abigaragaza. 23 kimara kuhatera ikoresheje drone, abasirikare benshi cyane bari bahari. Amakuru yemeza neza ko bafashe umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bava muri ibi bice bita byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ubu tuvuga n'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kurwana bakoresheje imbaraga zose ngo barebe ko bakisubiza ibice bya Poezero.
kuva abarundi baza gukurwa muri Puezero ndetse bagakurwamo 100% n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho umusada ndetse n'ibindi byose bakiraga bitari kubageraho ndetse n'ibyabagiragaho bikabageraho bigoye ndetse nanone bituzuye nk'uko amakuru abigaragaza. 23 ikimara gufata umwanzuro wo kwinjira hano muri ibi bice bya Uvira ndetse ikaza gufata na Puezero, bisa nkaho yari yamaze kunoza umugambi wo kuburizamo imbaraga zishobora kuza guturuka inyuma zije gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu tuvugana benshi bari kwemeza neza ko aho imirwano igeze Tshisekedi icyo yakora ni kimwe n'ukwemera ko uru rugamba yarutsinzwe ndetse yagaritswe, maze akaza kwicara ku meza akemera ibyo asabwa kuko yanze gukora ibyo yasabwaga mbere urugamba rutarakomera, maze ngo 23 nayize kugira izi confidence zikomeye cyane, maze itangiye kuba yakorana n'ibindi imiryango ishinzwe amahoro ku isi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero 23 imaze gusa naho yatsinze Tshisekedi mu bijyanye na politiki. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru arabagaragaza basa naho batagifite morale ku rugamba, bisa naho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege mu buryo bwose bushoboka nk'uko amakuru n'ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu uretse impfu z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, ubundi bindi byose biri ku murongo prime ndetse n'ibisa naho ari agahimbaza musiki biri guhabwa aba basirikare kugira ngo barebe ko bashobora kwitwara neza mu bijyanye n'urugamba, ariko byagoranye cyane. Hakurya ku butaka bw'Igitega aha ni mu bice bisanzwe bituwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi, amakuru avuga neza ko naho bitameze neza kuko bisa naho abarinda umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko n'ibindi bice bikomeye cyane by'ingenzi hariya byatangiye kugenda byongerwaho abasirikare bashya ku ngoro y'umukuru w'igihugu hose, nk'uko amakuru abigaragaza neza ko General Neva asa naho atizeye bamwe mu bayoborana iki gihugu, yemeza neza ko isaha ku isaha bashobora kumucunga ahugiwe mu bikorwa bitandukanye bakaza kugenda bamutembagaza ku butegetsi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hano ku butaka bw'u Burundi neza amakuru avuga neza ko ibintu bitameze neza cyane kuko umukuru w'igihugu akomeje kwikanga ibisa naho ari bigamije kumuhungabanya umutekano ndetse no kuba bamuhirika ku butegetsi nk'uko nawe ubwe akomeza kugenda abyivugira. Inkuru z'agahinda aba barundi barimo baravuga, ariko kandi ndibukubwire nanone ibikomeye cyane byemeza neza ko i Burundi i Bujumbura na Gitega hatangiye propaganda zikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko bisa naho ari ukuburizamo umugambi w'abaturage, bivugwa neza ko bari bamaze gutegura imyigaragambyo ikomeye cyane igomba kuba i Bujumbura na Gitega. Ibise byo birakorwa bite, bigenze bite, kandi ko urwaruka ubwo nyine ndavuga urubyiruko rw'u Burundi rwamaze gutangira gushyira igitutu gikomeye cyane kuri iyi ngoma ya General Evariste Ndayishimiye ikomeje kudahuriza n'abo bayoborana kumwe mu myanzuro igenda ifatwa, ibintu bisa naho bitoroshye. Ubu tuvugana rero Igitega na Bujumbura urubyiruko rwatangiye guhaguruka rutegura ikimeze nk'imyigaragambyo, ariko amategeko arakomeye cyane, bashobora kuza kwisanga batawe muri yombi. Ndakubwira ko Kinshasa ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi nawe asa naho ubwoba bwatangiye kumutaha. Ibintu birakomeye rero, reka duhere ku nkuru ikomeye cyane ibyamaze kubera Minembwe. Ubu tuvugana amazina menshi y'abasirikare bafashwe uyu munsi n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, ariko abarundi nibo bagiye bagarukwaho cyane. Ibi byose byakozwe na Twirwanaho ndetse bivugwa neza ko yafatikanyije na 23 muri operasiyo zikomeye cyane zimwe na zimwe zagiye zikorerwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe mu isantere 23 ntabwo yahagaragaye, ariko Twirwanaho niyo yagaragaye irganira n'itangazamakuru isoma amwe mu mazina y'abarundi ndetse naho bakomoka n'imiryango yabo ahituye nyuma y'uko bari bamaze gupfira kuri ubu butaka. Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MRDP Twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka
2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 nibo biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara mayiti zabo. Ubwo urugamba ruba rushyushye, abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo. Bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na 23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye. Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma y'uko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi bitewe n'uko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa, nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano i Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Kongo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo bakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa 23. Intare za Sarambwe, General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, ubwo yabitangazaga ko abasirikare be abenshi bagiye kwerekeza Kinshasa muri passport y'abasirikare barenga 6,000 ndetse biganjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'ingabo zidasanzwe abakomando. Ubu amarenga yatangiye kugenda acibwa. Aravuga neza ko aba basore harimo benshi bafashe urugendo, ariko kandi babikora mu buryo bigize nk'abasivile bahetse bimwe mu bikapu, ariko ngo barapanuye cyane ku buryo kubitambika bisa naho bigoye. Ibi rero biraza kugaragaza iki? Ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bari buze guhura n'uruva gusenya akazi gakomeye cyane k'iki gisirikare. Kinshasa kamaze kugaragara ko katari buze koroha na gatoya. Ubu tuvugana ingabo za leta ya Kongo zifite akazi gakomeye cyane, kuko bamwe muri bo basa naho batangiye kugenda batanga amakuru kandi bikaba bigoye kubamenya. Aho Tshisekedi nawe yamaze kuvuga neza ko hari bamwe mu basanzwe bakorana barimo baramugambanira ndetse bagakorana na Haduyi. Ni ibintu bikomeje kugenda bituma ngo bashaka no kuba bamuhitana. Ubu tuvugana rero quartier zisa naho ari quartier z'ingenzi hariya i Kinshasa, quartier ziba zisanzwe zituwemo ibikomerezwa ndetse n'umukuru w'igihugu. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana zatangiye kugerwa amajanja. Bamwe baravuga neza ko nta cyemeza neza ko ari 23 yatangiye izi operasiyo zigera hariya hafi na Kinshasa neza mu nzira zerekeza kwa Tshisekedi, ndetse bamwe bagashimangira neza kuba atari na 23 ari ababa bakoyarana nayo, ku buryo bamaze gushyira igitutu gikomeye cyane ku mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
inkuru igezweho aka kanya iragaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko Tshisekedi we ubwe yamaze guca amarenga ko hari bamwe mu bagambanyi bari muri guverinoma ye ndetse no mu ngabo, dore ko byumvikanye neza ko no mu bashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu harimo igisa naho hari amatsinda abiri atari guhuza na gatoya, kandi ibi ntibyari bisanzwe. Ibi rero biragaragaza neza ko Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo ari gukora byose bisa nkaho biri kujya hanze ku buryo bworoshye. Iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda agihura n'uruva gusenya. Amakuru kandi aravuga neza ko ubutasi bw'igisirikare cya leta ya Kongo bwamaze kuvumbura amakuru neza ko hari telefone zagiye zihamagara ku bayobozi ba M23 ziturutse mu basirikare babo bakuru, ndetse ngo hakomeje iperereza rikomeye cyane kugira ngo abasirikare bakuru bamaze iminsi bavugana na bamwe mu bayobozi ba M23 baze kugenda bamenyekana maze babe bakanirwa urubakwiye. Ni iminsi mike ishize hasohotse raporo yemeza neza ko bamwe mu basirikare b'igisirikare cya M23 ariko kandi bakaba bakorana n'igisirikare cya leta ya Kongo mu ibanga rikomeye cyane. Ni ukuvuga ko M23 ifite abasirikare benshi muri FARDC. Aba rero nibo ngo bakomeza kugenda boroshya urugamba ku ruhande rwa M23. Benshi bati ese n'ubundi uru rugamba Tshisekedi yarutsinda gute mu gihe gukorana na M23 abasirikare be babigize nkaho ari umwuga kandi ari ibintu bisa naho ari ikizira. Ibi rero birakomeza kugaragaza neza ko naho Tshisekedi yakongera guhindura itegeko nshinga, amatora ya referendum akemeza neza ko azongera kwiyamamaza ndetse akanatorwa, nubwo bisa naho bigoye bitewe n'ibyatangiye kugenda bitegurwa. Aba bakavuga neza ko n'ubundi ngoma itazaramba kuko harimo benshi basa naho batavuga rumwe, ndetse bamwe basa naho bakorera M23 ibyitso nk'uko bamwe babivuga. Ibi rero biragaragaza ibimenyetso byinshi byemeza neza ko Tshisekedi ubwe ndetse n'abamuri hafi basa naho batakifuza ko akomeza kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero birakomeye cyane. M23 irumvikana ikomanga mu bice by'ingenzi by'iki gihugu. N'amakuru avuga neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari kugwa kuri ubu butaka, barimo barababaza imiryango yabo ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Ibi biragaragazwa n'abarundi bakomeje kwiramanta bavuga neza ko leta yabo ikomeje kohera abasirikare mu mirwano nk'ubu ngubu, bakemeza neza ko ari imirwano igihugu cyabo kitakabaye giparticipamo, ndetse ngo kize kuba kigaragaza imbaraga ziruta ba nyiri imirwano aribo gisirikare cya leta ya Kongo, cyane ko abarundi bamwe na bamwe baragaragaza neza ko iyi mirwano igihugu cyabo kirimo ari imirwano ubundi isa naho idafite ishingiro. Abarundi bo nta kibazo bafitanye n'abakongomani, bari basanzwe bahahirana kwambuka ku mupaka wa Gatumba ndetse n'uwa Kavimvira, abarundi baza guhahira mu mujyi wa Uvira, ndetse abakongomani nabo bambuka kurya, byari ibintu bisanzwe, ndetse abaturage bafitanye ubushuti bashyingirana. Bigaragara neza ko aba baturage nta kibazo na kimwe bafitanye, ariko kandi icyaje kwitambika ubu bucuti bw'aba baturage ni iki gisirikare cy'u Burundi cyakomeje koherezwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru zitugeraho ziragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane biganjemo abo Burundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, abo mu miryango yabo bamaze guhaguruka ndetse bakagaragaza neza ko batewe ipfunwe ndetse bababajwe cyane n'ibikomeje gukorwa n'igisirikare cyabo. Bati abakongomani basigaye batwishisha, bisa naho batakidukunda, badufata ko twabateye, kandi nibyo koko igisirikare cyacu cyarabateye ku butaka bwabo mu gihe bari guharanira uburenganzira bwabo binyuze mu gisirikare cyashyize hamwe kugira ngo kize kugenda kibohora abari muri ibi bice duhana imbibi. Nyamara igisirikare cyacu cy'u Burundi cyoherejwe na perezida w'igihugu cyacu byahise byica ubushuti ndetse n'ubuhahirane twari dufitanye n'aba babanyi. Ibi nibyo bikomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage bo ku butaka bw'u Burundi, bakomeje kuvuga neza ko nubwo ingabo zabo zikomeje kugwa kuri ubutaka bwa Kongo bikaba ari ibintu bibabaza cyane, ariko kandi ko byamaze kwangiza ubushuti n'umubano ndetse
ndetse bisa naho bitazongera no gushoboka vuba. Ibi rero bigakomeza kugenda bituma perezida w'igihugu cy'u Burundi General Son Excellence Evariste Ndayishimiye akomeza kujya ku gitutu gikomeye cyane nk'uko biri kugenda abigaragazwa. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi muri iyi operasiyo bari bateguye mu by'ukuri itigeze iba successful ndetse ngo ibe yagira ku ntego nibura na 20%. Ibimenyetso byinshi cyane biragaragaza neza ko aba basirikare b'u Burundi ari bo babashije guhita batungurwa mu gihe bari bazi ko aribo bagiye gutunguramo 23 maze bakayikubita hard tank bayirukankana cyane, mu gihe 23 batekerezaga ko iza gukora withdraw maze bakadivansinga. Byaje kuba bibabarisha nabi kuko bumvaga neza ko 23 hiza guhungira iza kwisanga yaguye mu maboko y'ingabo z'iki gihugu cya Kongo nazo zagombaga guturuka mu bice by'inyuma ndetse imisozi iteganye na Kabunambo. Aha rero bivugwa neza ko ariho izi ngabo za leta ya Kongo zagombaga guturuka, zategereje ko ziza kubona abasirikare ba 23 bagwirirana birukanka ngo zibasonge, ahubwo ntibamenya amakuru ko abarundi bagombaga gutangiza urugamba baje kugwa mu mutego ukomeye cyane. Kugeza kuri ubu no kuyikuramo bisa naho byakomeje kugenda abibagora. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. FDNB ndetse na FARDC basa naho baguye mu mutego batari bazi, ariko kandi bari bateguye igisa naho ari imperuka gushyiramo 23 hamwe ngo bakayicucuma nk'uko bari babipanze, nyamara byaje kurangira ibacucumye bo ubwabo. Ku gisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukoresha ibisa naho ari imbaraga nyinshi ariko birangira bibaye iby'ubusa. Ni iki kiri gutuma ingabo za leta ya Kongo zitagishobora kwa divansinga n'umunsi w'umwe, ahubwo ugasangamo 23 irimo iracacambwa mu bice bitandukanye nyuma y'uko ibakubitiye mu misozi itandukanye. Ubu abarundi bongeye kwambuka umupaka basiga bimwe mu bikoresho byabo ndetse n'ibindi byinshi cyane bifashishaga mu buryo bw'urugamba nyuma y'uko imirwano yari ibaye isa naho itunguranye muri ibi bice. Reka nkubwire byinshi cyane bimaze kuba muri operasiyo zikomeye cyane zitumye intare za Sarambwe zikubita abarundi maze basubira iwabo birukanka, ndetse ibisa nkaho bashobora kongera kugarurwa kuko bambutse igitaraganya ndetse basa naho bagerageza nyine kuba bakiza amagara kuko bagenzi babo bari bamaze kugenda bapfa kuri uru rugamba, dore ntago byari byoroshye cyane. 23 yakoresheje imbaraga ku buryo bivugwa neza ko nayo yatakaje abasirikare gusa bari munsi ya 5 nyuma y'imirwano yamaze amasaha agera kuri 4 yose. Gusa abarundi bahaguye ni benshi. Ubu izi nzira ziracyagaragaramo imibiri y'izi ngabo z'abarundi. Ni iki kiri gutuma ingabo z'u Burundi zikomeza gutitiriza ngo zirebe ko 23 yacika intege maze zikayinyura muri humye zikaza gukomeza mu bice byerekeza muri iyi nzira imihanda yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ahagana mu mujyi wa Bukavu? Ibi rero bisa naho byabagoye kuko ibice bitandukanye 23 isa naho yamaze gufunga inguni zose. Ubu tuvugana 23 ifite ibirindiro bikomeye cyane mu mihanda ituruka za Kamanyora, za Kavimvira, ahantu hose bisa naho 23 yamaze kuhashyira defense zikomeye cyane, mu gihe abarundi babibwira neza ko mu gihe bamaze gusa naho bacomotse ndetse bagasubizamo 23 inyuma muri ibirometero 5 gusuviye mu mujyi wa Uvira. Hano kuvuga ko ari ibirometero bigera kuri 2 nabyo bituzuye neza uturutse muri Plaine de Ruzizi. Aha hose bisa naho 23 yafite ingabo, mu gihe abarundi babibwira neza ko mu gihe baba bacomotse muri iki gice bashobora guhita abagera aho bifuza kugera ndetse bikabaha amahirwe yo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ariko biragoye cyane, biragoye ndetse bisa naho bitanashoboka kuko 23 ibi bice bifitemo ingabo nyinshi cyane. Ingabo z'u Burundi zongeye nyine gukubitirwa muri ibi bice, ariko kandi benshi bakaza kugaragaza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gikomeje kugorwa n'urugamba bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege. Bafatikanyaga wazarenda ubwoba bwarazitashye kubera ko bagenzi babo bamaze kugwa muri uru rugamba. Muri iki cyumweru byonyine n'umubare
munini cyane, igituma bafashe umwanzuro wo kuba bavuye ku mirongo y'imbere y'uru rugamba. Ubu tuvugana rero haratangazwa inkuru mbi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bisa nk'aho abarundi nyamara bashobora kuzikura muri iyi mirwano bitewe n'uko bakomeje kuhagwa, mu gihe igisirikare cya leta